Alo, Oui, wiriwe neza. mwiriwe. Muravugana nzabazengereza. Muravugana nzabazengereza. Yego. Nari ngize ikibazo kuri nomero yanyu, nari ngiye kubitsa amafaranga ibihumbi 20 ndangije mbiyobereza kuri iyi nomero yanyu. Mpamagaye kuri MTN ngo bayansubize, barambwira ati nitubanze tuvugane twumvikane badafunga konte yawe. Yego. None nkaba nagira ngo mfashe kuba wayansubiza mama. Amafaranga ko ntayo nabunkira. Uri kubona muri iyi minsi izuba riri kuva, amanetiwaka yarabuze. Niyo mpamvu message ntago ziri kuza, ariko nyine twakumvikana njye nakuguramo n'agafanta ka 5. Yego. Yabangahe? Yari ibihumbi 20 byonyine, nari bubwo wa 15 naye 5 ukabinywamo agafanta mama. Kaje ko ntayo nabunkira. Hoya ni ikibazo cy'amarezo muri iki gihe cy'izuba, uri kubona ivumbi ryirirwa ritumuka, ntago amarezo ajya agendana n'ivumbi. Kandebe. Reba umfashe mama, reba umfashe. Hajya ngo nangahe? Yari ibihumbi 20. 20 muri iyo mboro yawe wamabya wowe gacika inindi yawe we, mwabuze akazi none mwaje guteka imitwe. Kavemo ururimi gacika amazuru karya imihango ya nyoko. Kwere nyoko karisha inguni ingurube iteke, karisha umushino umushikega, karisha imborera. Karya imboraso, karya agashino ka nyoko, barakagukata icyo gituba kahambira. Fata iyo ntindi yawe ugenda ukateho gato ugurishe Nyabugogo baraguhama 1000, ugenda uguremo agashino ugakozemo ubugari ga kwere nyoko. Gakozwe mu nanga zawe. Karisha uruboro rwawe amabya yafwo. Kagurirwa irimbi gahambirwe. Gapfisha umwana urwaje abandi 5 kwa muganga. Bo kagufere bagucutse mu isafuriya y'amavuta, wabuze akazi none waje guteka imitwe muri iyo ntindi yawe. Gacika umuboro. None se mama, ubundi uri kumva ari ukugutekera imitwe? Gateka imitwe muri urwo rutini rwawe wamabya. Yaze ko numva uvuga urutini, wowe ugira igikisi? Nje mfite urutunu woga tunuka ayo maso we barakayagukarangira uyarishe imboro yasko. Wavuze kugira urutuba mama, kareka ku wamabya we waje nka gukata iyo mboro nkayibika mu isafuriya nkaguha kazoga skwere nyoko. Gakatwa amabere, gakatwa amazuru, gakatwa amatwi gahambirwe. Gacumitanya kumucuritse n'umucumutura umucumutwe n'umucumutura umucumunyo. Kagenda ubasha amaguru gahambirwe kajya ikuzimu. Karare wicaye ku irimbi bugukereho gacika amazuru no mboro wabuze akazi. Nawe urakarara uroga abantu biwanyu. Bayo ngucumite nguha akazoga cumitwe mu kanwa we. Wakigorwe se urancumitanye, nagucumitaho kuncumita. Wantindiwe wowe gacika umuboro we, nye muri we si yuzuye bizamukire muri ako kanwa kawe woga cika amazuru we, wabuze akazi. Nyine nkubaza urajya kuvuga inindi iramutse ivuyeho bajya bakurongora gute wandaya we? Iramutse ivuyeyo twayanika ku isoko bakajya baza bakayireba bagakozamo ibiti woga tumba. Oya we bajya bakurongora ute muri urwo rutuba rwawe? Ni we ndi kubwira, arundi se ndi kubwira? Wakubuka amazuru gaswere nyoko mu gutwi. Umva nyine mama, sawa nakumvishe ngaha tubireke yajyane. Sawa waborowe shaka akazi ukora ureke guteka imitwe ugacika amabya. Wampaye akazi ko kujya nkurongora se ko ushobora kuba waragumiwe? Wazanye iyo mboro yawe nkayitambikamo ibiti itazongera gushuka, iyo mboro yawe batazayikata iri gutuma uteka imitwe woga ngutekera se imitwe. Ungamba twumvikane mama. Ziba kumvikana icyo gacika urutindi. Wangurije 1000 se? Amabya we zana yo mabya yawe yateke mu isombe turaguha 2. Hako ubundi njye ndi kwaza, ubundi wavukiye hagana hehe? Wamboro mvukiye muri iyo nyo ya nyoko. Sawa umunsi mwiza mama. Number